Ramri boina kalzela Assam Police ta chuan Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanlal vena chuizui antuma anmi le sa parukta thina cheng nuai nga toktarin in nam hnoi te chu man chuan tumbok Puke Vanlal vena hian kantarlan tongin tun boina chungchanga Assam Police ten Mizoram chung an ron lutin kan ke man ron tichia a silayan me pu masak nuwa Mizoram Police ten an chang leta an vaya ka hluman ni lo kha an van nei ngot zo kalom Mizoram chung an ron lut le ni chuan an vain kan lo ka phlum phiar tawang tina soya Assam Police ta chuan hei hi an lana ngar hle ADGP Assam Police GP Singa chuan media ta interview watangin Puke Vanlal vena hi he thil thlenga hian a in nam hnoyem ti chui chianga dananga hmala turin CID ta chu New Delhi ya kantir don ani atia Asamin silayan met puak masanga soichu adik lau thule in kana chu Kachar district athlengangin asoi bokane heba ka hian GP Singa chuan police paruk te thina hian in nam hnoite zon na anthokin an thalak po an lakho mek tin soya chung an thalak la khoma chuan civil mi te baka Mizoram Police te antela silai met puak tu nia an riat te nin an tarlang Assam lam hian kha thil thlenga khan ral thuam chungchang le wantlang thil ti chiat na kai hnoya Dolai Police Station a thu boy an ziak lu to Republic TV lam 12 thatu tia anau chiam mangero khachu an kalpui talem lobane kha thil thlenga khan man an la nei lova in nam hnoita chungchang hrila man ani theina tura pui theitu hnena cheng nuai nga pe kan tum nin an soiboka Mizoram atang chuan manero chu an nei lo chiang viawang ti soinga mane achan chu heram ri buai chungchanga an thil mu fiala watangin chipchiar zokin tarlang don teang an chief minister ho hian Assam hian Mizo te baka tlang mi te chena dang Nagaland Arunachal Pradesh le Meghalaya cheng te hi min mu thel hle tlang mi te le namdang te hi kan sa khuwa le kan nun phung ainang lo emema anzia kan lain kan namzia rang abora langa kanin tlopo na sadlutuk chuan min chim ralmayang ti kan hlau ram kan ti hian India ramain zalen taka kan namzia rang ang taka kan chen theina chu kan dalian zoka ram chu ram ani satlia lova nam ni na akeng teltane hei hi India marchaka tlang mi teril ruput mang niin azir tu te chuan an soi thin Assam hian dan pui hnuaya kan ram chin chu kan hum turani tiin an chief minister chuan ma aron lata a mase keini chuan in ram chin niain soi hi kan pompui lo cheu kan ti ve thunga an ram chin an ngai kan ram chin ni sia che tan ron tho chu rama min nek na chau ani to lova nam manga min nek na kan ngai to zoka kan ram le nam hum himna tan chuan engkim kan huam ti chu July ni somni paruka thil thleng khan atilang chiangin kan lantir chiang bokane ramhum haltura Assam Police te loka phlum tu te chu miswale poi khoi tu nilovin kan nam pasal thra waisen taka ram chan na ta na in pe te ania Assam hian kan raman ron lu hian kan nam min nek tela thisen chuwa huamin kan lo trang don ti hi an hre phalo te po ani mai thei an duaya chhana rum zok andong ta a man an tum te po hi Mizoram chunga chuan an man lowang ti chu heril ruatang hian soingam anita ne bungrotlang theilovin mindang pinga mase ramle namchan nan chuan hreom tuar kan poiti lo an du le an sum dona chu lowin hrek zokang miang kan ti ta hlau zo kane Union Home Ministry kai hruaina in state pani chief secretary te in biak na neya tuna kanin chu ber duty post chu Assamin min chu sakzui antum hleya amai ro chu an chang theita bik chuanglo ramria kan boina hian kumsang khazariat somsari panga te kumsang khazakwa somthum pathuma te kan kirle thina mase poimolai takchu Northeast Reorganization Act an siam chho kumsang khazakwa somsari pakhat borvel kha anita ome kumsang khazakwa somruk paruka Mizoram chuan ram buai kan machona India sarkar chuan India marchak state hi min mu chiang ang reng hle min mu chiana chu anti sual anita chia ati theiome
kan tarlan ta kang khan ram kan ti chuan India chu tlang mi te chuan apa hni na kan kok thina kan state kan da masaber thin Delhi le Assam atanga op kan du lova hewang hian kumsang khazakwa somsari pakhata khan India mar chak chu rin that ania autonomous district te chu UT hlan kai kan niin UT te chu state ta hlan kai ani vebok Mizoram po heta hian UT kan nia kumsang khazakwa somriat pasaria state kan nile bok kani kha India mar chakhi Bangladesh China Myanmar le Bhutan tenena inram ri threm kan nia Arunachal Pradesh le Nagaland a pheichuan China in huwang anei viau kumsang khazakwa somsari pakhata India in East Pakistan ne na achan nuwa khan hengram dangte huwang atanga India rama min nu lu zok antuma wangin in rel bol na ran hi min peta ani pakhat bok ramdang ronin rol turvenga India rama min nuk nai turle Assam opna hnuaya om kan du lo tian riata wangin in rel bol na ran kan nei ta fur tinani chu ram then ran na chu heta hian man mo taka duan ani ta a ram rian khamdana chuan tlang mi ta chu kan lung oi lo ta fura chu chu tun thlenga kan buaina ani ta a Assam hian dan pui hnuaya kan ram ri ni ye hantima se an ram ri kham hi a hmuna zir chian engma omlova mizo te chu ron kan ni lo bok Supreme Court ta kan kalang te kha hanti ve pung pung ma se tranfung tur kan nei lo veti na chu ani haulo tuna Assam Chief Minister in min ron nek na hian a chan lian taka om ni na langa chu hindut wani Citizenship Amendment Act soisel lo takha kan la rethe ome Muslim zinga India khwale tui dik tak an ni ti fia theilo te chu thon kir tur ania chu ngan thon kir te omna hmun ruaka chuan Hindu sa khozui tu te da zelantum hi BJP le RSS rilru ania kanram hi sa kho pakhat le namzia rang pakhat tangin min sui khom antumane anril ru tur han ngai tua chuan namzia rang rang tamna le buaina tamna hmun India mar chak chu ramlak na tur tamna anita phot maya mizo taka India naya vai masalarim nama Indian turin mindu jok dai don tinane CAA ron chua than na chu Assam hi anita chi abok Assam hian kanram chin nia kan chal hi natakin kan hawanga CAA kan kalpui tak tak huna chuan heng Muslim te omna hian Hindu ho anom tonga an hu hang chu ramta na thazo ke tiakeng tel niin mar chaklam zir chiang tu te chuan an soya Assam Chief Minister Himanta Sharma hian Chief Minister atop hi atum lo na sa hle boka Union Minister Loktak ni tuma marchaka Hindutwa mangin lara khelin chu champion puya tummek politics a aril ru tur ngai to hian Assam ram Hindu te ta na hum hala huang zau chu a in me hle niin an soitel bokane mase tlang ram state te hian chu kan du tlat lova kan tarlan ta kang khan rama in nek na chuan nam akeng tel tlat to Hindu sa khwale namzia rang manga inpum khatir mintum hian kan namzia rang hum hal kan du na te pipu atanga kan lo chom to thil chi rang tele kan sa khwana thlengin kan ralang ti kan hlau na hi an ron ngai tua thleng phalo ani lo vek chuan thi thlenga hum hal kan tum na hi an hre thiam phalo te po ani ta ome India mar chaka nam rang zir chiang to tu ten kan ram le nam kan hau dan an soya trang hian Assam Chief Minister malak na le adot soidan poin omzia anei ta ome rihlo tol tu te hmun pui an smuggling awanga ral thuam thakol mintia bong sa wang tele ral tlan hum du lo wangin Assam lakat hinrima min chua bokani kha min pu na laimu ber chu Hindu lo le India lam on lo sual na po poisa mi lo ani ta bera bong zun in hovin tlang mi te min mu pel he thei na tur thatak kanita ne adua yana a kan chan le ta ka chuan kan tol don lo ti hi a hre chiang viau to a hroi tu chakle mala thra anga in lan tirna tan Assam Police Battalion nga dina Battalion thum chu Assam le Mizoram Ramria da aron tuma Commando te po Ramria hian aron tir lut boka
thiam in chantir nana Mizoram hian min kapin kachar hi ron lata poni se kan kap let lowang tia ahma lo soi to tele tuna malak nai ro chu a inang ta chuang lo heti la hian Himanta Biswa Sarma hi dot soi hmang ni ma se mi mol anilowa politics a tumram ne na ngai tua phei chuan hruai tu chak lo angin atram tira tanga lan chu adu don lo hulhual ramri buaina hian ziom lam apanzel ani chuan thil thalama angai theya aronal le hluai ani poin an hruai tu pa ngai tua hian thil maktak ani lem om love